Selanjutnya muqaddimati ilmil balaghati, pendahuluan ilmu balaghah, yaitu al-fasahah wal balaghah. Jadi fasahah dengan balaghah itu merupakan pendahuluan daripada ilmu balaghah, bukan masuk daripada ilmu balaghahnya. Ilmu balaghahnya tetap ilmu ma'ani, bayan dan badi. Pertama, al-fasahah, ta'rifuha, definisinya. Al-fasahah tu tining fasahah, hiya panika tining fasahah, sifatun panika sifat, lil kalimati kandi kalimat, wal kalami ban kalam, wal mutakallimi ban mutakallim. Fayuqalu maka ente buaki kalimatun fasihah, kalimat yang fasih, wa kalamun fasih, dan kalam yang fasih, wa mutakallimun fasih, dan mutakallim atau pembicara yang fasih. Jadi fasahah itu adalah sifat bagi kalimat, kalam dan mutakallim. Jadi ada kalimat fasih, kalam fasih, pembicara yang fasih. Anwa'uha, macam-macam fasahah. Wa anwa'ul fasahati, bantining banyak-banyak macam fasahah. Salah satu paneka tiga. Jadi jenis-jenis fasahah ada tiga. Pertama, al-kalimatul fasihah, kalimat yang fasih. Kapan sih kalimat fasih itu dikatakan fasih? Kalimat dikatakan fasih, wa hiya bantining kalimatul fasihah salamatuha panika salamatah ya kalimah min tanafuril huruf, dari tanafuril huruf, wa mukhalafatil qiyas ban mukhalafatil qiyas, wal gharabah ban gharabah, wal gharabati ban gharabah. Jadi kalimat fasahah itu ketika selamat dari tanafuril huruf, mukhalafatil qiyas dan gharabah. Tanafurul huruf itu apa? Tanafurul huruf wa huwa bantining tanafurul huruf waspun paneka sepat fil kalimati dalam kalimat yujibu syamastiaki panapa wasfun siqalaha da beranya kalimah ala lisan, atas lisan, wa usrin nutki wa usrin nutki ban melarat ngucaki sulit diucapkan biha kalaban kalimah. Kaqaulil Arab, akati perkataan orang Arab, al-mustashziru, lafad al-mustashzir ail irtifa'u, tegese tinggi atau tinggi. Mukhalafatul qiyas wahia bantining mukhalafatul qiyas kaunul kalimati paneka badan kalimat wairu jariyatin paneka tak mengikuti alal qanuni sorfi, atas peraturan sorob. Kaqaulina katitebun kaula sataja alhamdulillahi, alhamdulillah satajana poci lillahi paneka ikagung Allah, al-aliyi semaha tinggi, al-ajalali semaha agung, ay ajalli yang maha agung. Jadi tidak mengikuti undang-undang sorob. Al-ajlal seharusnya itu ajalli. Berikutnya gharabah, yaitu apa? Gharabah itu wahia bantining gharabah kaunul kalimati paneka badan kalimat wairu zahiratil makna paneka tak jelas maknanya, tidak dapat dipahami maknanya, tidak jelas maknanya, maksudnya tidak jelas. Nahwu contoh takaka'a, lafaz takaka'a bimakna ijtama'a, bermakna berkumpul. Selanjutnya al-kalamul fasihu, kalam yang fasih. Wa huwa bantining kalamul fasih salamatuhu panika salamatiya kalam min tanafuril kalimat, dari tanafuril kalimat, wa dha'fi ta'lib ban dha'fi ta'lib, wa ta'kid ban ta'kid, ma fasahati kalimatihi asartana pasina banyak-banyak kalimat ya kalam. Pertama, tanafurul kalimat. Apa tanafurul kalimat? Yang menjadi aib atau penyebab tidak fasihnya suatu kalam. Wa huwa bantining tanafurul kalimat waspun paneka sifat fil kalami idlum kalam,
yujibu si amastiaki panapaya wasfun si qalahu daka beranya kalam ala lisan atas lesan wa usran nutki ban malarat ngucaki bihi kalaban ya kalam ka qauli Amri bin Bahran al-Jahid, seperti perkataan Amr bin Bahran al-Jahid min Bahri Rajaz, dari Bahar Rajaz, wa qabru harbin bimakanin kufru wa laysa kurba qabri harbin qabru, wa qabru harbin bantining kopurna harb bimakanin paneka beda esetong kenengan, kufru ay wa huwa bantining ya makan, kufru panika gersang, walaysa kurba qabri harbin bantada panika setin kopurna harb qabru panapa kopuran. Selanjutnya dha'fut ta'lib wa huwa bantining dha'fut ta'lib kaunul kalami panika badana kalam ghairu jarin panika tak mengikuti alal qanunin nahwiyil masyhuri atas peraturan nahwu al masyhur yang masyhur yang dikenal. Kaqaulina katita buna kaula sataja daraba gulamuhu daraba naqal gulamuhu pasera anaan Zaid Zaidan da Zaid. Fa inna ruju'an dhamir maka saung kuna panapa mengembalikan dhamir ilal maf'ulil mutaakhir da maf'ul sing akhir lafdhan idlim lafat wa rutbatan ban kilirna atau runtutannya mumtani'un panika terlarang indal jumhur menurut jumhur. Kemudian takkid wa huwa bantining takkid ayyakunal kalamu khafiyad dilalati wa huwa bantining takkid ayyakunal kalamu panika kutuba da al kalamu panapa kalam khafiyad dilalati panika sesamar petunjukun alal maknal murad atas makna yang dimaksud. Wal khafa'u bantining kasamaran nau'ani panika dua macam. Pertama al khafa'u min jihatil lafdi, kasamaran min jihatil lafdi dari jihad lafad. Wa yusamma ban inyamain panapa khafa min jihatil lafdi ta'kidan lafdiyan da ta'kid lafdi bisababi takdimin kalaban sebab maka ada au ta'khirin atau maka budi au faslin atau amisa. Ka qaulil mutanabbi akatita buna imam mutanabbi jafakhat wa hum la yajfakhuna biha bihim syiamun alal hasabil agarri dalailu. Jafakhat sombong wa hum bantining kaum la yajfahuna panika tak sombong pasar kaum biha kalaban syiamun bihim atamu kaum. Syiamun panapa banyak bebetak alal hasabil agarri atas pangkat setengkih dalailu se anotuaki. Arada ngarpaki pasera syair da lafad jafakhat bihim, jafakhat sombong bihim matamu kaum syiamun panapa banyak bebetak atau watak dalailu sya'anotuaki alal hasabil agarri atas pangkat setengki wahum bantining kaum la yajfakhuna panika tak sombong pasera kaum biha kalaban syiamun dalail. Fafusila maka ditafsil atau dipisah, fafusila maka dipisah bainal fi'li antara fi'il jafakhat lafaz jafakhat wal fa'il ban fa'il. Fafusila maka epesa bainal fi'li antara fi'il lafaz jafakhat wal fa'il ban fa'il lafaz syiamun bijumlati wa hum la yajfakhuna biha kalaban jumlah lafaz wa hum la yajfakhuna biha wa bainal mausub ban antara mausub lafaz syiamun wa sifati ban sifatnya dalailu lafaz dalailu bil jarri wal majruri epesa kalaban jar majrur al hasabil agarri nyatana lafad al hasabil agarri. Selanjutnya al khafa'u min jihatil makna
yaitu kesamaran dari sisi maknanya, wa yusamma ta'kidan maknawiyan, wa yusamma baninyamain panapa khofa min jihatil makna ta'kidan maknawiyan da ta'kid maknawi bisa babistimal lima jazatin wa kinayatin kalaban sebab menggunakan banyak-banyak majaz wa kinayatin dan banyak-banyak kinaya la yufhamul muradu biha saya tak bisa paham al muradu panapa saya maksud biha kalaban majazatin wa kinayatin kakau disasinakati perkataan seseorang nasyarul maliku al-sinatahu nasyarah menyebar al-maliku pasera raja al-sinatahu dak banyak-banyak lesana malik fil madinati dalam kota muridan hale saya mengharapkan jawa sisahu da intelnya atau banyak-banyak tentara nah ya malik naam baik lau arada al-sinatahu khutuba'ahu lakana fasihan li'an hadha ghairu muaqqad lau arada al-sinatahu lamun angarpaki pasera saksin al-sinatahu da lapat al-sinatahu khutuba'ahu da banyak-banyak pembidatuna atau penceramahnya malik lakana maka yakteh bad panapa lafad fasihan panika sepasi lakana yakteba depan apa lafad atau qauli saksin itu fasihan panika sepasi lianna hadha karena saungkuna panapah panika wairu muakkad panika tak dipersulit lakin tetapi yuridu mengharapkan pasirah saksin jawa sisahu da banyak-banyak intel atau tentara nah malik wa hadza ghairu fasih wa ba'idul makna wa hadza bantining panika ghairu fasihin panika tak fasih wa ba'idul makna ban jauh dari maksud li'annal jawasis karena sangkuna panapa jawasis yusammuna uyunan urfan yusammuna panika inyamain pasera jawasis uyunan de uyun urfan dalam kebiasaan wasawabu bantining sepender nasyara uyunahu nasyara nyebar pasre malik uyunahu dak banyak-banyak mata-mata na malik wal alsinatuh bantining alsinah lapat alsinah la yu'abbaru biha anil jawazis la yu'abbaru panikata pernah iungkapaki panapa biha panapa kalaban alsinah anil jawasis dari makna jawasis. Jadi biasa dalam kalam Arab jika jawasis itu ketika dijadikan majas diungkapkan dengan uyun bukan alsinah. Wa kaqaulil Abbas ban qaulil Abbas bin Ahnab bin min Bahril Tawil dari Bahar Tawil saat lubu dari angkum litakrabu wa taskubu aina yadumu alitajmuda saat lubu pekalnya repasara kaulah bu dari dak ciuna roma angkum dari antum litakrabu sopaja semak pasera antum wa taskubu ban ma'akili atau mengalirkan ainaya panapa mata dua kaula ad-dumu'ah da aing mata ad-dumu ada aing mata litajmuda supaya kali panapa dumu hadza kinayatun anis sururi hadza tining panika kinayatun panika kinaya anis sururi dari kebahagiaan
Lianna jumudal aini huwa adamul bukai. Karena saungkuna panapa jumudal aini kelina aing mata huwa adamul buka, huwa panika tining jumudal aini adamul buka panika tak ada nangis. Walakinahu bantatapena panapa hadha mukhalifun panika menyelisihi atau bertentangan listi'malil bulagha da penggunaanna ahli balaghah. Li'anal jariya karena saungkuna panapa saya berlaku ala isti'malihim atas penggunaanna bulagha yukna panika dikenayahkan bihi kalaban ya jumudal aini anil bukhli dari cerai bidumu'i, dari cerai bidumu'i da aing mata waktal bukai waktu nangis atau menangis. Wa fasad hadal makna ban rosak hadal makna panapa paneka makna li'annahu abbara bidzalika ba'da ta'biri an sagbid dumu. Li'annahu karena saungkuna pasara syair abbara panika mengungkapkan pasara syair bidzalika kalaban kadis ba'da ta'biri samarena mengungkapkan an sagbid dumu dari akilina aing mata. Wala yakunu banta'un leba dzalika panapa kadisah. Wala yakunu banta' bada dzalika panapa kadisa hada atau jumudal ainih itu ansururin dari kebahagiaan orfan dalam kebiasaannya. Jadi dikatakan tajmuda jumudul aini jumudu dumu'il aini kerasnya air mata itu ketika biasanya digunakan pada seorang yang menangis dan tidak pernah di dalam tangisnya itu tidak mengeluarkan air mata. Diistilahkan dengan bukhlih biddumu itu. Bukhlih biddumu tidak mengeluarkan air mata ketika menangis. Itu biasanya kalau kinayah daripada jumudul aini secara orpan di dalam orang Arab. Namun di sini jumudul aini mau dikinayahkan pada seorang yang bahagia ketika sudah bertemu dengan seorang yang dicintainya. Maka itu berbeda atau tidak dapat dipahami maknanya. Karena menggunakan kinayah bukan pada posisi yang biasa digunakan oleh orang Arab. Selanjutnya al-mutakallimul fasihu, mutakallim yang fasih. Wa huwa bantining mutakallimul fasih al-qadiru panika semampu alal ityani atas mengungkapkan bikalamin fasihin kalaban kalam fasihin sepasih. Al-mulahadatul muhimmah catatan penting wa lam ban uning sampean annahu dak sangkuna kelakuan idza salimatil kalimatu ketika selamat al kalimatu panapa kalimat wal kalamu ban kalam min hadhil uyubil madhkuratis sabiqah dari panika banyak aib saya sebut asabiqah saya ada fayuqalu maka ente buaki panapa lafad hadhihi kalimatun fasihah tining paneka kalimatun fasihah paneka kalimat se pase wa hadha kalamun fasih wa hadha bantining paneka kalamun fasih paneka kalam se pase wa idza qadara banalekana mampu al mutakallimu pasal mutakallim al ityan atas mengungkapkan bi kalamin fasihin kalaban kalam se pase payuqalu maka itu buaki hadha mutakallimun fasih panapa lafat hadha tining paneka mutakallimun fasih paneka mutakallim fasihun se pase. Berikutnya al-balaghatu balaghah. Muqaddimah yang kedua yaitu balaghah.
Ta'rifuha definisinya apa? Al-balaghatu tining balagha hiya panika tining ya balagha sifatun panika sifat minal kalami dari kalam. Wal mutakallimi ban mutakallim. Fayuqalu maka itibuaki panapa lafad kalamun baligh kalam yang balagha wa mutakallimun baligh ban mutakallim yang balagha. Anwa'uha jenisnya balaghah, banyak-banyak jenis balaghah atau macam balaghah. Walaha ban panika ikan di balaghah indal balaghah menurut ahli balaghah nau'an tining dua macam. Pertama al-kalamul baligh, kalam yang balaghah, al-mutakallimul baligh, mutakallim yang balaghah. Apa kalamul baligh itu? Kalam dikatakan balaghah ketika wa huwa bantining kalamul baligh al-kalamul ladhi yunasibul hala, al-kalamul ladhi panika kalam alladhi se yunasibu se sesuai panapa alladhi al-hala de keadaan wal maqama ben tekes keadaan ma'afaswahatihi asartana pasena ya kalam atau alladhi. Jadi kalam yang sesuai dengan keadaan, situasi dan kondisi. Wal halu bantining hal itu apa? Wa al-amrul hamil. Huwa panika tining ya hal al-amrul hamilu panika perkara al-hamilu si adorong lil mutakallimi ikan lil mutakallimi da mutakallim. Ala ayyurida atas kutu mengungkapkan pasara mutakallim ibaratahu da ibarana mutakallim ala suratin maksuso atas bentuk yang ditentukan saya tentuaki. Atas bentuk saya tentuaki. Jadi hal itu adalah sesuatu yang mendorong terhadap mutakallim untuk mengungkapkan ibarah atau ungkapan dengan bentuk yang telah ditentukan. Itu namanya hal. Karena seorang berbicara itu pasti ada pendorongnya. Watil kasurah bantiningka dinsa bentuk al-maksus saya tentuaki yusamma panikainya main panapa suratul maksus muqtada da muqtada. Artinya muqtada itu yang dituntut. Ketika ada sesuatu yang mendorong, maka berarti ada sesuatu yang dituntut untuk diungkapkan. Taqaulina katita ibuna kaula satajallil mutaraddid da orang se ragu atau se mangmang fi qiyam Zaidin idlum kaper mancing Zaid. Apa katanya? Inna Zaidan qaimun. Lapat inna Zaidan sangkun pasar Zaid qaimun paneka se mancing. Jadi inna Zaidan qaimun ini adalah muqtada daripada hal yang orang yang mutaraddid tersebut. Mutaraddid orang yang ragu itu adalah hal seseorang mengungkapkan inna Zaidan qaimun. Sungguh bahwa Zaid itu berdiri. Al-mutakallimul baligh, mutakallim yang balaghah. Wa huwa bantini mutakallimul baligh al-qadiru panika semampu al-itsin atas mengungkapkan bi kalamin balighin kalaban kalam yang balaghah. Jadi orang yang mengungkapkan dengan kalam yang balaghah ketika dia dikatakan mampu mengungkapkannya maka dikatakan mutakallimnya baligh. Al-mulahadatul muhimmah catatan penting at-tanafuru yu'rafu bid-dauqi at-tanafuru tining tanafur yu'rafu panika kauningin panapa tanafur bid-dauq kalaban indra perasa as-salimi seselamat wal hissi sadiqih ban indra as-sadiqih se as-sadiqi wal hissi sadiqi ban panca indra as-sadiqi se tak bermasalah. Artinya saya selamat. Artinya tidak bermasalah. Wa mukhalafatul qiyas tu'rafu bi ilmi sarfi ban tining mukhalafatul qiyas tu'rafu paneka diketahui panapa mukhalafatul qiyas bi ilmi sarfi kalaban ilmu sarraf wa dha'fu ta'lib wa ta'kidul lafdi ban tining dha'fu ta'lib ban ta'kid lafdi yu'rafani paneka kauningin panapa kaduana
bi ilmin nahwi kalaban ilmu nahwu. Wal gharabatu bantining gharabatu rapu paneka kauningin panapa gharaba bi kasratil ittila kalaban banyak mutala'a atau mengkaji ala kalamil Arab atas kalam Arab. Wa ta'kidul maknawi bantining takkid maknawi rapu paneka kauningin panapa takkid maknawi bi ilmil bayan kalaban ilmu bayan. Wal ahwalu wa muqtadayatuha bantining banyak-banyak hal ban banyak-banyak muqtadana ya ahwal tu rapu paneka kauningin panapa ahwal wa muqtadayatuha bi ilmil ma'ani kalaban ilmu ma'ani. Wa khulul kalami bantining kosong kalam min turuki tahsini dari banyak-banyak jalan atau metode memperindah kalam dari ayati mutabaqatihi samarena menjaga kesesuaian kalam tu'rapu paneka kauningin panapa turuki tahsin itu bi ilmil badi kalaban ilmu badi. Jadi kalau ingin kalam itu indah maka pelajarilah ilmu badi. Fawajib maka wajib ala talibil balaghah atas orang yang seajar ilmu balaghah ma'rifatul lughah pada pangauningin bahasa wasarfi ban sarf wan nahwi wal ma'ani wal bayan ban nahwu ban ma'ani ilmu bayan ilmu wal badi ban ilmu badi. Ma kaunihi asartana badana talib Salimad dzauqi panika saya selamat indra perasana wa kathiral ittila'i banyak mengkaji ala kalamil Arab atas kalam Arab. Warrasmu bantining tabel al-ati di bawah ini bantining tabel berikut yudihu panika memperjelas panapa rasmul ati dari kadaka disebut sorin kalaban ringkas. Di sini ada tabelnya muqaddimah ilmil balaghah, ada fasoha, ada balaghah. Fasoha kalimah kalam mutakallim. Fasoha kalimah itu salamatuha jika selamat dari tanaful huruf mukhalafatul qiyas gharabah, dan kalam itu dikatakan fasoha ketika salamatuhu min tanafuril kalimah dhafit ta'lib ta'kid. Takkid itu ada dua, takkid lafzi, takkid maknawi. Kemudian balaghah adalah sifat dari kalam dan mutakallim. Selanjutnya akan membahas tentang salasatu fununi ilmil balaghah, 3 fan ilmu balaghah, dan ini merupakan inti daripada ilmu balaghah yang kita kaji. Nah,